mihingo amashyi menshi cyane abo bose abakenyezi b'abahoze ku rugamba n'abasazi bikomera amatwi bavuye yakara abo rero ku ntara nibo y'igihugu hari abo urubanza ngo basiye kudefila na rimwe uburyo igicutaniro umukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi yadutekereje aragusohora nako rero karimo agashyireshya abakenyezi imbere n'abagabo badufashe beyeze rero yuguruwe itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu hagirije akazo nabo rero batandukanye na yosefu kubera amafaranga muri mbere amadovize muri mbere hose ekenyeri natetewe yorekomeye niterera dora justice wese ibadufashe emarane nazamuriyako barakira aho batunganiriza bose kugira ngo n'abakenyezi bamenye nyakubahwa umushikiranganji ari imbere minisitiri wa justice mu gihugu cyacu hari ubutumwa ubutungane mu burundi abakenyezi bize amategeko bamaze barabonye minisitiri kugira ngo abakenyezi abakukupe nta kindi baraba bahanze amaso yosefu kandi biragiye guhaha igenekerezo yewe umukuru baravuga n'ibishoboka ko ntabikora iyo zone bahene bahene mwane attention banza rero yosefu uhora hatoya ndakubarire yego imbunire yumviriza umuziki urumva bene ntare nibo ntare wacyumvise mu Burundi subiramo nibo ntare subiramo ka bene ntare nibo ntare ningero tukurahera izo ntare bara intambuko erama bene ntare ni ntare inyuma y'abasefu hakurikira abana baberewe cyane bambaye udupira twera udukofero dutukura n'utwo hasi twirabura abo nabo ni amajorete bo mu rumonge ni aba rero reka zo mu rumonge abashobora amashyi bala ni majorete bo mu rumonge bakomeraga bala zikimiza cyane akurikiye biteye igomwe akurikiye iyegeswe rero turabibona ushima igeze abantu bakomera amashyi menshi cyane bakurikije amateka atari make mu kurwanya ibiza korona virusi umubona inyonga n'umukuru wo mu ujejwe ukiga no gutegekanyiriza abenegihugu abakukuru umukuru babandanye na cyane cyane bakujyanishije nawe bakwigiriye ko yo kurakora imikoro byabo ubundi
cyangwa